Привет! Теперь с помощью приложения МТС Банк вы можете переводить деньги своим родным из России в Таджикистан по номеру телефона на карту Душанбе Сити. تا پنجشنبه 10 سون. تا پنجشنبه یک سوم کاش کنید؟ قیمت نمیشه. خودتا میدانید. Faksimoko. Aeroport be Bisum. Aeroport bu bir somo. یک سوم کاش کنید؟ Ma. Assalomu, konuşma taksimi? Ha taksi. کجا میرید؟ Dushanbe mi satsam beberid mi? Tak دوشنبه به 100 سومون. یک سوم کاش کنید؟ Sedu yaksam? ها؟ Malish? شنید رفتیم. یک سوم کاش کنید دیگه خوش نمیکنه دیگه آدم به خیر. سراز میبرفتیم. داروخانه یاسین ام خواهان سلامتی شما